S tim što nam je rečeno da specijalci ne smiju upotrijebiti silu prema ženama. Bilo nas je vjerojatno više od 70 žena tu. Oni su se pojavili, još nije svanuo dan. Dali su nam upozorenje, odnosno 3-4 minuta da dobrovoljno napustimo most, da se sklonimo sa mosta, u protivnom upotrijebit će silu. To su naravno i učinili vrlo brzo. Ja sam jako iznenađena, obzirom da su tu žene raznih životnih dobi, da je bilo i trudnica. Nismo pružale otpor, nego smo se samo čvrsto uhvatile u lanac, nismo se htjele pomjeriti. Oni su tad zaista na jedan brutalan način, na jedan zaista brutalan način prema ženama, to me je jako iznenadilo. Imali su naravno oružje, nisu potrebili oružje, ali sama slika, sama scena njih sa oružjem i da prilazi, da nas nasilno vuku, da zavrću ruke, da vuku žene za noge, nastao je pakao tad. 2 puta sam udaren od strane specijalaca nogom, a ja sam ratni vojni invalid, 80% trajno, koji sam izgubio vrata, vratio sina. A jeste pružali otpor? Ne, nisu mi niko od nas nije ni ruke podigu u zrak. I sami smo zatečeni ovim dešavanjima, ne znamo šta će biti. Mi odustati nećemo, zaista nećemo, po cijenu bilo čega. Ja nisam upućena u administrativne stvari, ali mogu garantovati da lokalni tajkuni, možda čak i tajkuni sa vrha, drže svoje konce ovdje. Oni su ovo i prodali vjerojatno i oni idu ka tome da uzmu to, da bi određen broj njih profitirao ovdje. Naravno, narod je tu nebitan, to oni misle i to je njihov stav. Ali vjerujte da je ovaj narod bitan jer ovo je naše, ovo je svi u nas.